Chỉ bay ule tuần trước mà hiện LPS Profight sáng ni lệ som ni pali morbok na Bantamweight title fight boxing mu nom zet mai reaction video yan clear how teng u Bantamweight mu nom tak en tur kan nei kum som ni pakhat le kum som ni pani ania Laldinsanga ni china kan soi to kha ram thar Lunglei ani he title holder ania Omega Lalramdina Kulikawn tlangwal nen an ron tum do na ke sunga porok le ke sunga porok anin ang chi mai a tin an san zong po hin thlau lo fit nga len chis nga le fit nga len chis ruk ni in an hlam sei zong fit nga len chis ruk le fit nga len chis kwa ni an san ai sei le ret tani ram thar Lunglei atangin WBC Youth World Champion the third red corner Laldinsanga Laldinsanga aron chuak beka ani hi ram thar Lunglei ani a sang ni sumni pani an flyweight champion lo ni to in sang ni sumni pathum ni kuma khan bantamweight champion ani le a chuan kan soi ta an ani hi November ni somthum khan November ni somthum khan WBC World Youth Champion ani Bantamweight da Just talking now there mày à more là liên tục cái ngạo phân đấu lắm xuống mấy Dinsanga'n nó đần xuống đều rồi World Boxing Champion ani a the title này tu ni a tho azirna sang ba na college lamin etiang amoy ai tak mayan troi om hi alom pui oma an chuan om tak zeta ni midang ai chuanin ai tro po hi a sei big lo thei lowa a chan chu World Boxing Council na youth title in kan buat sai man ni lok khan Dinsanga'n gana boxer Nelson alaka acham tlat maya Subang suanin etianga moi nai tak mayan ron chei ball hi viewers tan ka kat phal lo ni angai san om an lam thiaman zai thiam boxia lên với Dinsanga'n thì sports entertainment atau kop Tony itu kan yang vet bin horozak mai close up mo nam lutok tak tur kan chan tlat mai ai bin ning ka sia title ron chu pui tu na ram paron chuak tu hi Kulikawn boxer blue corner Omega Lalramdina blue corner Omega Lalramdina he is Kulikawn tlangwal ning kum som ni lepat ni ani ya seated boxer ani ini mas decision in Bobby Rosang zo law ne to split decision pangi Gregor Joseph ani to ini mas decision vekin larubat tika halong ne to tin split decision pangi final akan erik law thangkima law ne to ani sang ni le som ni lepat ni Profight round of 16 kenga sang ni le som ni lepat Profight semi final keng professional boxer ani ya Woi hi ai nek to ala chak ve ve a draw ani lawa chak lo ko na nei lawa ni
Omega boxer em mai Bantamweightต้องการ boxer ในทันบอลจริงๆมีป้องกันนี้Dinsanga'n po hi Omega lang at lom thay kung kini rin niya Studio LPS Profight sang ni som ni pali bout sang ni som sari parian na Bantamweight title fight kading lam may kum som ni pakat kaysa som nga paruk fit nga lain si nga Ramthar Lunglei the reigning Bantamweight champion red corner Laldinsanga Atong puitur, kavela mami kum somni pani kesi som nga paruk fit nga lain si Rukasang Kulikawn boxer blue corner Omega Lalramdina boxing dang boya fair tak lai thian him tak ai khel tu ka shia tir chewa luin to lo tu tu khoma in hek lo tu pong chin boya mai hek lo tu ka to soi ngai sa tha ngai som thado ni ani bas Dinsanga'n hi soitong khan gana boxer Nelson ane na anin nek mani lok November ni som thume munita kha Universal boxer kan tiang chi southpaw round riat an khela ne na changania tuna hian round li an khel do na chuan Omega Lalramdina tan hian upur taknin ka sia dai maya khana ti boy ta ni mai ka la kha anek thiam to tlat lo round li china ka chon leng he tok viu ni to round li nula ma khan round 1 southpaw na ding tlat katianga Laldinsanga te gana boxer laka an cham kha tun ni enga mozat ni tam tak la liam lo va in nek liam mai turan ni wangin Omega Lalramdina thua ka hian chamba ga om karing tlat maya ram ria ta chaw lo kha ram thum bak khel ngai lovin an tum don ti na nia pan nian ni tan ni hi ai bidang po bidang tan chaw na ni te se tro aron ti ve tho lo bidang pon sparring jing em an ne an ni pali hi midang nek tam ro u te hanin ti thina ni se te po hian an fil na chu ati lai nang mani le nang mani ringo tin in neka in style ten skill ten in khachiang lu tu chuan in midang nek tam ro te ki Dinsanga'n hi sau point ding le dei to nia ding le dei to hi du dai ding thei ki tiang ki poi mo ni poi mo tu khel puti ta khen man zong zong har to chino Omega po hi ban se ya ban sei tak bai ne ni hi thiam em ania apian phulo ban se ni Omega hi mo finga lein chiru ka nia finga lein chiru ka nia alam se jong finga lein chi ko ani te ani dai se ten fiam tuin ding chunga akhup hiat phak ania ti thina ani hialang khatiang tur kha chuan dingil chunga akhup hiat phak ati lang boxing a chuna tangkai ni tro ban se hi tangkai ban toy ai chan tangkai ta ni kai du Omega hi na sam chu kha aking pui Laldinsanga'an stepping an tiswal zawa stance aphetti asian velen bo zui khal zata takane tiang nek khachu lau chung in karon nek che tina ang velania king puite nan zuam phang ti laum khop maya ti rau chuan thei patop chua zel turania alo ngai ve da chuan thi deu chan mi nga ti ge nge om zia ni ki abek ki thi deu tlat in tau na so nge o den sin deu khan aloin nek man poni mai thei ni thei tho chan chu rin ain an nek hinania nek dal tuk ki tum bohen ain nek fu lo ki Dinsanga'n khana dong lo la nia ka tum khan Omega na dong vele thunga ki nai chi ta ka po kian anin nek no man vio ni Omega chalthi chan kan endo na ni buan tu rawa tamre luk de nan elula
เลยเบกะเฮียนไว้ในขัดจูกันรนติหลังโดนะเล็กวางอันนี้แล้ววะอันนี้เต่าปลาหนีอ่ะเป็นบัตรที่เราเอ็มไม่เนี่ยเวงินนะคุณเราถ่ายบิ๊กซีแล้ววะกูน่าวางอ่ะดอจดข้าถ่ายซีแล้ววะแล้วซีกเวได้เล็กทางไงอ่ะก็สับcross fight ต่างยันซิร์ตูร์ทำนี่ก็เสียเราโมเวดานะจวนAzol veng hui ta chunga alome ne ฉันจูราแล้วขัดจังอ่ะเทคนิครันกันเตียมีกระลาวาร์เทคนิคกันเตียงใต้ปะว่าเบย์เจ้าอินซาเซงเลยได้กันเตียงจีค่ะริงชูงเนี่ยระดับอัตแลนเซียเทลว่า sky ขี้ไล่ขี้เลยขี้ ZNP AB marketing ta chunga alome me ma แต่ว่าเต่าฝูงเนี่ยนี่เล็กวางนี่แล้วเว้ย oga so poko sai moi pa chu ko sip chunga khan alom em pokoni nakina an la chiar zong don ne in nek en photang in nek di bo hi jon chiar lo teng khi omega khianin amit ko khian liam chete nei tlat me a khalai tak mai kha Dinsanga'n na wat nek sak le zau bokatuna khan World Youth Bantamweight Champion Khan LPS title hum thei don em a hum lo chuan hum lo thei ni tlat san chu khopang kan boxer ten that zialan tin na pakhat ve thei ni ve thei don ma se first round na omega khi amit ko thi tlat mai lai ki ma se khi boy pha lo ni ki boy tuk lo omega hi kumsom ni le pani nia Dinsanga'n ni khata ni thunga Dinsanga'n hi a professional lu tak nu hian age hetlem in thak dewa amari char nek ngat chi kha tlemin technical ram thak deuh hleka in nek nat deposit na sabok ti siata chiang tak in nek khina tam lo khop men ten pani hi ani se chiang kun theng khi chuan Dinsanga'n khian han kwa vele ngemo han pombe han chelbe tivel khi atum vak lawa tin Dinsanga'n boxing khel dana poimo em mai chu hetia ananin tum pom chilve la hian king puya kau chia tena beizui hal zat zela ron ti tak chan nge ni khi Dinsanga'n khi kut khi chol mang to lawania khi tiang in pom chil pui tur khi chuan Lalramdina fitness khian atlina ngem soitong khan mani loka round riat international boxer tha mai Nelsona lo tukzal tonia chu tiang khapa fitness tha chu cross fight ta chuanin an fitness in thlau thoi mai long mo katia Profight ram ni na chawalania boxer thatak khani ve rim maya duai jon amit ko thi khanin har san na chu thlen deu lo thei lawanga aron thi na sabiu mai tu na phei kha jon mo at sin mak chiar sol pal kan lo nei nge ni feedback kan ton tonga veng noi ti to veng lui tin kan lo soi pal to veng noi ni mo shet thiam na kan ti pal ani shet thiam na kan nge khai akan man bol tu khiang kan lo ti ni veng noi ei kan ko Lunglei ram thar le tu na ananin pomchil khi chuanin lutan chet har khop mai champion ko thi to boxia fitness Dinsanga'n a tha em mai ti khovel hriat ani boxia chuan cross fight khi chu avoid thei ram se
college kal na hian an se du thu sa mang en thila kal vek chuang lo ania Omega po hi sponsor na kinakaroon na tar lang doon niya. Ki round 3 hania. Tu na han round 2 an khel to han. Dinsanga'n zok jiang tak dian soi to nom chuang mi lo niya. Omega po cha ni boxer cha ni kan ti to kha. Aban sei ki phong chang ka ya. Don ki chu dong fu. Ron lut le thut ve je no mo. Dong nem deuh hlek zok chuan kan mu a. Omega hian mo. Dinsanga'n hi Nelson ane na khan round sari na te round rian na te khan ka theswal lo mai theya en non le kher lo ba e taksari na ne na king puite ba bo thut thiam em mai ni ti alan tir to a chu tiang chia chuan ai tun thuma po Omega hi ana ba ti thut kha chuanin Dinsanga'n po dak or mai chu ni kha tu zok he monian chan po king puite in rin lo la ya ba be kha poi mo em mai ya thunok mai kha kha chu in anin ring emo min nek buan po ni se an kut kaw lai anin ven lo la ya lo be let ve thoi kha counter attack kha poi mo em boka college kalna government rang ban college te support na lom ma am big takin dance club te zani na perform awang khan lom thu asoi ani Dinsanga'n hian ato bira du tau fu lo se chon kan boxing en hi amu nom le zuan ngai turania chan chu ngemo technical defect aum to hi chuanin du thu sa hian chet lei thei to big thin lo wa om lama khina thi khi ka sa deu no ya kan thuk fai ve lok om to kan ni kan ti tak ve ka khan chun te kan ti deu mai mai ya okay voi thum mai Omega ban second khat chungen voi thum score man ti na ni Omega khi amit men he ti nom lo de po ti thei lo ka tiang to chuan mo thi khi ron chuan Dinsanga'n that em na chu continuous punch anei tha em a voi thum voi li te voi ruk te thlangin nek zone zot thei thina thì Dinsanga'n beka de po hina thi do hi hi Omega thi niang chu mo Dinsanga'n bek thi chu ni em lo tu rang ai ta la Omega po hen a fight let chathi na niya ron suk zel maya ei chu chak tak ni chalu tu close fight ta chuan red ki a che thazok zel ri min ka sia okay Dinsanga'n kina pelok lol maya kitia boy takan in vai kara po kien all ki amu thailam ne Dinsanga'n hian vai dik hanti mai la okay dang le ta or start zau ni ki imizina kanan soi tak khania Lalramdina khianin close fight khi nei pui lo tum char se in sa seng se va be le zau thin se chan chu boxer thalu tuk laka mani loka round ria ta po a chaw lo ania Dinsanga'n hi ma chuan in pom chila in nek pui tur chuan hupurom taka kanga ya amaro chu Omega hian ngam ve sim te poni ni theisin le moi ra te lalmo so mate doctor Tracy do mite in doctor lal thatuang ite Mr. Ro chuan moi te doctor a kut thon khi vai nem lutuka khi thathlon sem na fitness thazo kan ingon lo phei chuan khi avoid ram atum tura ka ngai ve ngota in bilal fa komite judi lal rem ruati ral te al fuit lung sailo te maria lal rem ruati le pc lal ming sang ite apianga target fu khachu a thei mi ala wanga ma se a thlonan hek doi lo tura anin thunun thiam me ro khachu boxer thatak ni tur chuan an zirve fo chu karinga round li dong der to ni mo round li na ni der to sia amu nom khop maya thum na vel chau emo lo ti don lom le
Omega hi amit ko thi ma lu tu amit ko thi kan ke mi ti boy deu in de lo thei na suk zau ngai box siamo tin mit men pot nom thei lo do chok sima kha kha na ti boy lo thei lo ma thi du ang reng box siamo kan soi tong khan red kian fitness asia in pom chila nai se so ta nek hit adua apan chera kita tak kian omega ki king pui ge ma lu ma thien ka tia nuôi tak tak teng na ti deu ni nge tu ni thien na soi thei to lo ki thien na soi thei lo thien chata kan nia ani kan hi nia ngai san po ni ngai sang ton ngai sang ve mo stare down kan nei ni apo khan an trong kam ma moi thop mai WBC champion na chu atha khila jajek mai sia aking pui khi chonin avai thlok doi tran deuh tlatin kapua chuan fitness ki azir tel via amai ani nek nem lutok Dinsanga'n la fit box ya oh my god I mean ading po hinget chia to lo deva Dinsanga'n kheldan bang atang chuan ka fitness a thaboka nek charang ti kha aril ruwa da ani nela chu Lalramdina hian ria ga bei zau in sa seng le dei ang chi kha awar biao lo chuan hei an fitness en thlau rap thlang mai sia mit ko thi zo atang le al boxi ne advantage nei tlem em bi kat mai ni second somli pangalo ma ding ton thiang omega po an rangania ani per bum ni red kian score nen lutuk thina Dinsanga'n hinan norbet adang bet thiam khop mai hei Dinsanga'n boxing thiam big nak ak ya ko ve du mi alawa adang bet an norbet thiam ai sa seng rual khan aking pui tlema kau ve le han lo nek man tlat zela ring again adang bet thiam lo adang bet thiam lutok omega khi ami ko wang hen har sana nei ti asia ta nia ti sa ben nek sok lo bo omega chuan om khop mai WBC youth champion laka Dinsanga'n laka Ramlia tulawin ding chuak theinia anek anadon ti chianga in a fitness atha o warani ti chiang boxia khati chunga knock out loba Ramli an khel pui thei kha akal zel na tura po du saklak achak lo po achak lo na chu du saklak na chak lo ni rawrum apa atwara chela tin Profight round thum khel thang hau laka phei chuanin fitness ki athaviau tin asoi ve thei thawang maro chu tun truma khel pui ro hi chu Dinsanga'n ani miawa khawel pum hwa pa youth title bel nei khani tlat maya imdam takin kitiang ram ria ta chaw lo na chang thei han tum te chu ti rualin mi puiten het anok aun mai kharin om viawa chuanin omega ki athi amai ni lo selin achak thale nei ti alang reng leya atan chuan kal zel chunjom zel po achak om viau am le result an puang do na result puan chung chu kan ngoyanga Profight sangni somni pali bout zani som sari pariat na Bantamweight title fight in nek munom tak kanen zota ka judge te point pek dan chu tiang ini
Judge number 1, 39-37. Judge number 2, 39-37. Judge number 3, 39-37 in unanimous decision out of to red corner, Laldinsanga, Lunglei. Kan soi to thin ang khan Dinsanga'n hi fitness a tha maya a technique le skill te chu thu ran ni se international level a world boxing champion ni thayani wangin akal zel la tura po adu sakom ma ani ang re nga thiam hi thang thar khowela tunari chuan kan nei lo ti na ni a bantamweight bi ka chuan engemo title fight emo challenge fight emo omani point kan riat thei chin chu reaction video siam sakzel kan tum do nani tian LPS Profight Bantamweight champion ania chuan WBC youth title koltu ani bokani